twibanda ku makuru ya politike, diplomasi, ububanyi n'amahanga. Impamvu ingabo za RPA zagendanaga ibitenge mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ku bantu bazi neza, ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi mu mwaka wa 1990, bibuka ko akenshi bagendanaga bakenyeye cyangwa se biteye ibitenge mu ntugu, abandi babikenyeye mu nda. Ni ibitenge byari bifite igisobanuro gikomeye cyane kijyanye no kwiyemeza. Tariki ya 7 Ukuboza 2025 ubwo abayobozi n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda basuraga igice cya 4 cy'umuhora w'urugamba rwo kubohora igihugu uzwi nko mu Rugano, basobanura impamvu izi ngabo zahisemo kujya kuba muri iki gice cy'ibirunga n'impamvu bahisemo kujya bagendana ibitenge. Umuyobozi w'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside Bashana Medal yavuze ko tariki ya 28 Ukwakira mu mwaka wa 1990 aribwo Perezida Kagame wayoboraga ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi yafashe umwanzuro wo kuzikura mu Mutara azerekeza mu Rugano hafi y'ibirunga mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Bashana yavuze ko icyo gihe ingabo zari ziri Gabiro yazohereje ahitwa Rwata, abari bari mu gice cya Nyagatare abohereza ahitwa Nyamuhemure kuri ubu mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Arangije afata bamwe mu basirikare bakomeye cyane abasaba gutera Gatuna. Nyuma za ngabo zose yazisabye guca Gatuna bakomereza muri iyo nzira, banyura mu Gishambashayo, Bungwe, Kivuye, Butaro, Runaba, Kinyababa no mu Marembo bahingukira mu Rugano. Ubusanzwe mu Rugano ni ahantu hari ishyamba riri hagati mu birunga bya Muhabura na Gahinga. Mu mwaka wa 1990 mu mpera z'Ukuboza niho inkotanyi zahise zikambika. Bashana Metal yavuze ko impamvu zigera kuri 3 zatumye Perezida Paul Kagame ahitamo kujyana izi ngabo mu Rugano ari uko hari ahantu heza ho kongera kwihuriza ndetse no kwigarurira imbaraga. Icya mbere, iri shyamba ryari inzitane ku buryo byari bigoranye ko ingabo za leta zagutera zikoresheje imbunda nini, byari bigoye ko zibatera. Icya kabiri, hejuru y'ishyamba habaga hari igihu cyinshi cyane ku buryo bitaborohera kuharasa bakoresheje indege. Icya gatatu ni uko ariho honyine hashobokaga kwegeranyiriza ingabo nyinshi cyane, ugashobora kugira igihe cyisanzuye cyo kuganira nabo ndetse no kubaka birushijeho. Bashana Medal yavuze ko urundi rwibutso abantu bazi neza inkotanyi mu myaka ya 1990 mu Rugano bazizi zikunda gukenyera ibitenge mu nda, abandi bakabyitera mu bitugu. Ata benshi mu bazi amafoto y'inkotanyi mu mwaka wa 1990 mu bazi bafite udutenge. Turiya dutenge twari dufite akamaro k'inshuro ebyiri. Iya mbere ikomeye byari umukanda, iyo inzara yabaga igezemo barongeraga kandi bakagakaza kugira ngo ashobore kugira icyo akora imbeho yaba nyinshi agapfa kugashyira mu bitugu. Yavuze ko ibi bitenge kandi bikwiriye kubera abayobozi b'ubu umukoro wo kurushaho gushaka ibisubizo by'ibibazo abaturage bafite. Ati icyo mwabyigiraho rero ni ukuvuga ngo wowe niba warushye kandi uvuye kure cyangwa se mu buzima bwawe uri gukora ujye utekereza ibiri imbere, uko wakubaka ahazaza heza. Yavuze ko niba ikintu gikomeye cyane bitavuze kureka intego, kuko kukigeraho bisaba guhura n'ibibazo, bigasaba gufunguka mu mutwe ukaryoherwa n'ubuzima, insinzi zikaza. Bashana Medal yavuze ko mu Rugano ariho ingabo za RPA zagaruriye imbaraga zitangira gukora ibitero bitandukanye kandi bakabitsinda. Ibi ngo byahise rero bibongerera imbaraga, babona ko noneho urugamba rwo kubohora igihugu rushoboka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Mark yavuze ko batagiye mu Rugano kwigira kugira ngo rero bazarwane, ahubwo kwiga amateka kugira ngo bajye mu ntambara y'iterambere. Ati dufite abaturage bagomba kugezwa ku majyambere kandi kugira ngo bayagereho ni uko tugomba kureba abakoresheje bike bakagera ku ntego. Uyu munsi twe nta nzira z'inzitane dufite, ahubwo dufite umusingi twashyiriweho n'inkotanyi ku buryo udufasha mu guteza umuturage wacu imbere. Akaba rero hari ibyagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye, ngiyo rero impamvu inkotanyi zagendaga zakenyeye ibitenge. Hanyuma umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Ambasaderi Horace Gasamagera yakiriye Ambasaderi Gao Wengi, Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda. Yaraherekejwe n'impuguke zaturutse mu nzu ndangamurage ya leta y'Ubushinwa mu kigo gishinzwe umuco n'ubukerarugendo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ambasaderi Gasamagera yabakiriye kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025 ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa FPR Inkotanyi giherereye umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Izo mpuguke ziri mu Rwanda mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye ajyanye no kubungabunga amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu no gucunga
inzu ndangamurage yasinywe hagati ya FPR Inkotanyi n'ishyaka rya gikomunisite ry'Ubushinwa Communist Party of China CPC. Umuryango wa FPR Inkotanyi na CPC basanzwe bafitanye umubano mwiza ushingiye ku bufatanye bukomeye hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubushinwa. Umuryango wa FPR Inkotanyi na CPC bihuje amateka y'ubutsinzi kuko imitwe y'ingabo ishamikiyeho yarwanya urugamba rwo kubohora ibihugu, iharanira ubwigenge nyakuri, yubaka iterambere ritajegajega rishingiye ku kubaka ubushobozi bw'abaturage. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umaze imyaka 54 ushingiye hanini ku bufatanye mu guteza imbere inzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi n'ikoranabuhanga. Ubushinwa bwaje imbere mu bihugu byaturutsemo ishoramari ryinshi cyane ryashowe mu Rwanda mu myaka 5 ishize, kandi ryiyongera umwaka ku wundi, ryavuye kuri miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika muri 2020 rigera kuri miliyoni 460 z'amadolari y'Amerika muri 2024. Tariki 29 Nyakanga ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga ambasaderi mushya w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wengi, yamenyesheje ko u Rwanda rwiteguye gushimangira umubano. Ambasaderi Gao nawe yavuze ko Ubushinwa bwiteguye gukomeza gukorana n'u Rwanda hagamijwe inyungu z'Abanyarwanda n'Abashinwa ku mpande zombi. General James Kabarebe yabwiye abarimu bigisha amateka bari mu itorero i Nyanza ko intama y'umweru yagaragaye ku mafoto hamwe n'inkotanyi yazikundaga ikanazikurikira kwitara umupfumu wazo. Ni nyuma y'ikibazo yabajijwe n'uwitwa Apollinaire Bizimana ubwo yari amaze kubaganirira tariki ya 9 Mutarama 2020. Icyo kibazo cyageraga kiti tuzi ko ku rugamba ingabo z'u Rwanda zifata igihugu hari intama bagendanaga. Ese ya nama yavugaga iki cyangwa yabafashaga iki ku rugamba? Mu kumusubiza General James Kabarebe yagize ati intama hari ifoto ijya igaragaramo, ati nta gitangaza cyari muri iriya nama, nta nubwo yari umupfumu wacu, nta nubwo yaraguraga. Iyo ntama ngo yari yaratoraguwe n'inkotanyi zo muri batayo 101 yayorwaga n'uwitwaga Kayitare. General Kabarebe ati ako gatama iyo abasirikare bakoraga parade no kuvuga imyereko nako kayikoraga nkabo, tibahindukira nako kagahindukira, kandi batayo yakwimuka nako gakimuka. Abasirikare baba bavanze nigatakare kakamenya batayo yako kakayigendamo. Iyo nama ngo yagaragaye ubwo abari mu mashyaka anyuranye bajyaga gusura FPR Inkotanyi bagakora umunsi mukuru. Ati icyo gihe habayo imyereko nako kayikora neza nk'abasirikare, ariko tugiye guhagarika jenoside intambara itangiye igisasu kiragakubita kirakica, ntabwo rero kahagaritse jenoside. Aba rero ari General James Kabarebe yagiye abigarukaho muri rusange avuga kuri iriya ntama abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho yayikundaga kugendana n'inkotanyi mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda. Buri tariki ya 4 Nyakanga Abanyarwanda biziza isabukuru yo kwibohora bazirikana ubutwari bw'ingabo za RPA zari za FPR Inkotanyi ziyemeje gufata intwaro zikarwanya leta yakoraga jenoside zikanayihagarika mu mwaka wa 1994. Ari nabwo zashyizeho guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Tariki ya 1 Ukwakira mu mwaka wa 1990 ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside. N'urugendo rukomeye rw'imyaka 4 rwashyizweho akadomo no kubohora umujyi wa Kigali, ndetse guverinoma yari iriho ihita yerekeza mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire. Kuri inshuro hari amatariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda ku ngoyi y'amacakubiri n'ibindi bibazo byose byari birwugarije. Mu mwaka wa 1990 tariki ya 1 Ukwakira umupaka wa Kagitumba hagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka igera kuri 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango wa FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA ishami rya gisirikare rya FPR Inkotanyi ku ikubitiro ryari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana wifashijwemo n'abacanshuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyo gikomeye cyane mu buyobozi ndetse na morali rya hasi bikomeye mu basirikare hafi ya bose bari basigaye. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari major yahise ajya ku buyobozi azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Tariki ya 2 Ukwakira hatabarutse uwari umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi General Fred Gisa Rwigema arasiwe i Nyabwishongwezi. Tariki ya 4 Ukwakira ingabo z'Abafaransa 300 zaje kurinda abaturage babo babaga mu Rwanda ndetse n'ingabo za RPA batayo ya 9 zafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 bucya ariko itariki ya 5 Ukwakira guverinoma ya Habyarimana
yacuze inkotanyi ikinyoma, ivuga ko inkotanyi zateye umujyi wa Kigali ibigira urwitwazo ubwo yafungaga abatutsi basaga ibihumbi 10,000 n'abandi banyapolitike benshi cyane mu Rwanda. Tariki ya 5 Ukwakira, abasirikare barenga 535 b'Ababiligi nabo bo muri Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana. Tariki ya 6 ndetse n'itariki ya 7 ingabo za RPA batayo ya 4 zafashe Gabiro. Tariki ya 8 Ukwakira, nyuma y'isibaniro na RPA ikagitumba, ingabo za FAL zishe abahima 1000 bo mu Mutara bo mu bwoko bw'abatutsi. Tariki ya 11 kugera tariki ya 13 Ukwakira babaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi bagera kuri 400 muri komine Kibirira. Tariki 23 Ukwakira, urupfu rwa Major Bunyenyezi na Major Bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi iryabega. Tariki ya 13 Ugushyingo, Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora, ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Tariki ya 6 Ukuboza, ikinyamakuru Kangura cyashyize ahagaragara amategeko 10 y'abahutu, 8 muri yo yashishikarizaga abahutu kutagirira umututsi imbabazi. Mu mwaka w'1991, tariki ya 3 Mutarama, RPA yahinduye isura y'imirwano igaba igitero gikomeye cyane mu duce twa Gatuna na Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za leta. Tariki ya 7 Mutarama, abanyarwanda batari bake bakatiwe igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'inkotanyi. Tariki ya 23 Mutarama, RPA yafashe umujyi wa Ruhengeri ifungura n'imfungwa zari zifungiye muri gereza Ruhengeri zitwa ibyitso. Mu mpera za Mutarama kugera mu ntango za Werurwe hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'abatutsi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Mu mwaka w'1992 muri Werurwe, kuvuga mu kwezi kwa gatatu, habaye iremwa ku mugaragaro ry'umutwe w'abahutu w'abahezanguni wiswe CEDEL n'icwa ry'abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi, igitero gikomeye cya RPA cyafashe amakomini amwe n'amwe cyatumye abaturage basaga 350 bava mu byabo. Muri Kanama, abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo, Ewo Mugesera yavuze ijambo ku Kabaya aho yakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi, avuga ko bazasubizwa aho bavugaga ko bakomoka muri Ethiopia banyujije iya Nyabarongo. Mu mwaka w'1993 ku itariki ya 8 Gashyantare, RPA yigaruriye agace kanini cyane k'igihugu, iza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko abatutsi bakomeje kwicwa urubozo. Tariki ya 8 Werurwe nibwo hasohotse raporo mpuzamahanga yerekanaga uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku bwicanyi bwakorewe abagogwe muri Perefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Tariki ya 7 Mata, guverinoma yakiriye iyo raporo inahakana byimazeyo ibyari biyikubiyemo. Mu kwezi kwa Kanama kandi hatangiye kumvikana ibiganiro byo kwangisha abandi banyarwanda kurwanya abatutsi binyuze kuri radio ya RTLM. Tariki ya 4 Kanama, mu gihe RPA ndetse na guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza imyanzuro yari ikubiye mu masezerano ya Arusha, guverinoma yo yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside irimo interahamwe, impuzamigambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwicanyi. Tariki ya 8 Ukuboza, batayo ya 3 y'ingabo za RPA yageze i Kigali muri Sende, hari mu rwego rwo gushinga guverinoma y'inzibacyuho yari yaremejwe n'amasezerano ya Arusha. Mu mwaka w'1994, tariki ya 6 Mata, i Dar es Salaam habereye inama y'akarere, ndetse ni nabwo indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahise yanurwa saa 2 n'igice z'ijoro mu Rwanda ubwo yagarukaga i Kigali igiye kugera ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Tariki ya 7 Mata, habaye iyicwa rya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agathe n'ingabo 10 z'Ababiligi zamurindaga hishwe kandi n'abaminisitiri batandukanye n'abandi bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho ubwo jenoside yahise itangira i Butare, Gitarama, Murambi ndetse na Byumba. Tariki ya 8, ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata, Ububiligi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza tariki ya 20 uwa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda. Tariki ya 17 Mata, RPA yarashe RTLM kubwikwirakwiza iby'umwuka mubi w'urwango mu Banyarwanda. Ku itariki ya 19 Mata, i Butare aho Perezida Sindikubwabo avuka, yatanze imbwirwaruhame ishishikariza abaturage guhaguruka aho kwica abatutsi bidatinze. Umuntu utari ushyigikiye umugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse akanicwa. Tariki ya 21 Mata, RPA yabohoye Byumba. Tariki ya 21 na 22 Mata, akanama karoni gashinzwe umutekano mu mwanzuro w'1912 kandi gitsingabo zayo kuva mu Rwanda agasigara 270 gusa. Tariki ya 30 Mata, RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mupaka wa Tanzania.
Tariki ya 16 Gicurasi RPA yafunze umuhanda Gitarama Kigali. Tariki ya 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Tariki ya 2 Kamena RPA yabohoye Kabgayi. Hanyuma ku itariki ya 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama, aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga ariko ko yari yerekeje ku Gisenyi ku itariki ya 10 Kamena. Tariki ya 21 Kamena ku mwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire mu rwego rwa Operation Turquoise. Tariki ya 28 Geneve Loni yashize ahagaragara raporo imeza ko mu Rwanda arimo kuba jenoside ikorerwa Abatutsi. Tariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare. Ku itariki ya 3 guverinoma iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Tariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Tariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Tariki ya 19 Nyakanga nibwo kandi hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside. Kuri izo tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kibari ikimenyetso cyo guhagarikwa kwa jenoside yarimo ikorerwa Abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya iza FAR n'interahamwe. Benshi muri aba bahungira mu cyahoze ari Zaire, hari mu burengerazuba bw'u Rwanda ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi wa none.